kar zorna dor changtlung tak pakhat a chuan meiche pakhat elain chuan a kar du chong tak chu a hmu a abil pa nge nia a pasal kan la hrechi alo nena chuan o hei nge hi kadu e hei hi min leiro adang en kol ngai ka ti to love ti in a phur tar tar khup maya chupa a pasal ni om tak chuan ino pang chia thin mangi o kan lei do na nia i kar du chong tak le turin alom kan kal tia nui vur pa chuan don hak tu nena chuan aman zat te chu zotin chu kar chu leitur chuan anin betlu tang hal maya eleni hlim lu tuk chu om ngai na a hrelo hial mai kar zor to pa chuan lo pan vatin paper te kan sign fel do nem ni tia ruain a thopui tu nena chuan lo boi pui mai tur chuan a hlan chonga an ni mi pa pahni te ero kar chung chang soin an la ti no fol dewa chuti an ti mol lai chuan mai che pahni te po chu paper vel sign tur chuan an lo indoor ve mek bok kar zor tu mai chia nicol chuan he kar hi try na moi sin kalom pui lu tuk chenia ti chuan bol han chan te in anui vera angai nat om hle mai paper a hian fill up ngai om nuala ti in aming te chu an zia saka pasal nei to ngela nei lo le tia aso chuan elain chuan ni do sang chung chuan la nei chi lo deu nei tre pang alo tia sei nu ma ti mel view le hal motor zur to no chuan email thle mai sia tu ngai bial pa chu awa nei ngot don ani hi lo ti le in customer han ti hlim dan le muthan on sak dan chu ani po chuan alo thiep ngang mai elain chuan itiza thlak e maya Mahse kalome kabil pa chu so nia pakhat ne na in the max so ti pa chuan akok tawa mai meche pakhat jok nicolin elain ko nalam ava en chi chu khaya a pasal kevin lek alo ni chu a pasal chuan alorin omlo san fu thin ni chuan aring hlel sa a Mahse ting emema ati du chu alo be sei hau lo baka kutman na engma alanai chi lo wangin alangoi mai ri ani elain chuan amel thai tm tia lo zot vatin ani po chuan elain lam chu a hoi le vata o amel thakop mai inin nei trep to khani soya inin hual to emni ti chuan azo chun zom ta zoka elain la chuan abil pa nu pui ma chuan ading mek ti hre hau lo chuan seinom alo tin samai si o in hual to e hi kanin hual na jungbun chuan ya ti in akota jungbun abun lai te chu phur tak chuan en tira amoi tm aman ta hiat tawani o mi thata kania min mangai boka kadu opiang min ti sak ani top ti ta chuan ala soita deu nicol chuan iwan nei hle mai kar te so mali sak tur che emni avan ho so om ve alo tile a elain chuan niang chu a ho salut tuk tlat amma hi shangai lo mi kan rama chuan ho sabar por niang chu company tam tak anei lom tile in zoite chuan chuwa chu lom abula ko om tlat nilo sila chu kadu ringa mi ti chuan seila in anui de vura elain vek chuan nang pasal nei to tro in nei jungbuni bunin ka hetlat a simple reuna a amoi khop mai ati chun zoma nicol chuan nia o nei to e amol mang reu view na a ka jungbun nei ka ngai lu khop mai lo ti ve in elain chuan alom pui thu te chu a hril chiama zo na anga phian mai le ngal ani le pasal nei chu nge an anu mem inu pakara thaim ti te chuan azot ta gel nicol chuan nia o no panun hi chu up and down ang hi ania anom chang po oma anom lo chang te po a om ve bok thin ti chuan lo chang le in sei chun som gel chu nuam ati chi lo awang chuan paper chu elain hena chuan sign tur chuan apeta a elain in aming assign lai chuan nicol chu achung rel chu anak khop mai Mahse professional takin arilunat na chu tinan lo shram atum thung elain in aming assign zo chuan nicol chuan lo hadam turati in an system a chuan elain chanchin vel chu thun tur chuan akal san veta a micheril rulian le pachang ve tak ni Mahse elain mu pak lova a om chi chuan nicol po chu athu ve nok mai amu lai ngein a pasal chuan an dora le ngal abil no tan motor tharlak thatak mai chu alai saka alo boy pui tu po chu ama ngei ani si engtin nge pa ngai takin alo dun san thei jok le chuti lai tak chu na thopui pa chu lo langin nicoli indom kun renga lo thu chu alo pan vata nicoli thaim voin chu icha thale mai
iron thona ni masabara kar ishal ngal thayania lim view turin ni line iwa lim lo mel sive Engnge omzia harsat na inayam ni ati zunga Nicole Chuan Alison i oilo zokang thil thlendan hi amakani tero nie kelo thoni masabara kar kasal ngal ngei maya alei tu te khai riam ka pasal bil nu hena kar kasalani kha ti in amit tu chu afarata Alison Chuan enga i pasal bil nu mo Engnge omzia ati he hoa so i pasalania me chi so bil nu mo ati le Chuan Nicole Chuan nie me chi ngei son min shilalom anin hual na jung bun po min indian nge ani alo ti vele a ani chon ang tin ngei ti don ti in Alison Chuan alo zot le vata Nicole ro chu arel ru buai ani khongayan lo om ti in Kevin te pani motor lo thleka lo chul vel lai chu awang mu a Alison hena Chuan lo thlirang ro ka khol chinange ti in a phone chu ala chuka a pasal chu a call ta Kevin phone chu alo ri ta tang mai le abil nu hena Chuan Kevin Chuan min lo hrethiam lok ro tia kalsanin phone chu a chang ta lelama chu Nicole Chuan lem lo changin kamai voin hi ke interview ni tur kha ania Mahse kar hi katinung theireng lo boi thlak thei e mai a hlui to lu tuka nang poni siat kha min lo hroi thei mai ngem le alo tia Kevin Chuan ngoite eng interview nge ni chuting ka wasalo ve ti in alo zot let ta khawa Nicola Chuan engi soyom zia amain ka thil rang chekha I thing hin le to niang alo te le zai anina taka Chuan Kevin chu a hausa boka anu puin ha thole tholo hi anga event siam lawa khuyang e na tho lampo anga event lem lo amingin no pa anniversary de top anemai tuna Nicole thona po hian hemini hi Nicole ni masaber ni in ala thokre lo bok nen Kevin hian ashalo shim mani Kevin Chuan anu puin hera Chuan tuna Chuan ka local man lo tlat ka boi dewa basemo metro mo lo mang mai ta che khoi malaya khan paisa chu amang atiliam le maya Nicole Chuan ole ani le metro chu ka lo mang mai nge Mahse kan ka shim hi a hlui to sia engtika nge adang kan le theyang le ti Chuan an zot ve deuh sak mai Kevin Chuan ka soi to kha tuna Chuan ka boi ka da don Chuan thil pakhat kar thar le ka chu soi to song che chuting turin tuna paisa ka nei lo ati tamak mai Nicole Chuan ole ka hethiame kar thar chu ka ngen to lawang Mahse local shamla min va shui lokla aman mo thlak to sia antinon vele de usaka Kevin Chuan ka soi to kha ka boi lutuk kan meeting me ka local man lo ati le Chuan Nicole Chuan ole ka hethiame ti Chuan phone chu ada tamak mai Kevin Chuan phone atang Chuan akau mola Mahse chana ero om to lo Nicole Chuan Alison hena Chuan Alison karil ru na khop mai ka hethiam lo ani ka kar ve po ache ema thlak angai ngoi to athar lai na tur ka nei lo ati reng lain kan kar zor zinga aman to ber pol chu abil nu tan ale sak chu ani si hi ti in aril ru chu ana kher mai Alison po chu na khongai khop mai angoi wanga ngoi te ti dan kan ngai to ang anduang chuan thil hi athleng tur ani lo ati veta Mahse Nicole ro chuan Alison rom man na chu a re thiam lo engtin alo ti he ho a Alison vek chuan document a khan iming ziak tok mai ro alo ti le a Nicole ro chuan ala re thiam lo baka a hlau thong ani Alison vek chuan I pasalania anupui ta na kar le turin hela hian alo kalani danang thlapa anupui ini wangin motor chu ita tur ani mai dong lovem me anupui ta na le tur ani chuan anupui chinang ma ini alom ti chuan a hril fiata tona chu Nicole po chuan a rethiam ve ta ni chuan alang Alison hena chuan ati chiang mo ti chung chuan hlim takin document a chuan a ming ziakin a sign thlata pop mai le Engnge lo thling zelang le a mu nom don chawani lelama Kevin Chuan a bil nu elain hena chuan ka ka le sak chu idu thu sam tak me mo ti in alo in la chang to pa na sa to maya elain la chuan ka lo mutuk heng bak om chung lo engtin nge lom thu ka sei don po ka thelo ti in ka thar moi tak nei tur chuan alo in ngai man to tunari chuan a khovel chu nuam hap tak ani Kevin Chuan lom thu sei ka chu nakin lama o
Relote a document an lo kinga nga. He motor hi ita ani thuai do ne ti in anin ku avela an hlim hlemai an hlim chung chu rei tak mo. Ellison chu an lampan chuan alo phei thau mai le. Kevin hena chuan Mr. Kevin document chu pei felvek ani to a. Aman hi ingtin nge ipek don le arantia. Kevin po chuan rang tak chuan ka chu lo pe in Ellison po chu akalson le tavota. Nicole bula chuan rang taka vakalin poisa fire payment truck atum thu Nicole avarhil chuan Nicole po asaveta vet la mai poisa ka nei lo tin min changa aduna chuan alo nei khop hile atia ain seru in Elaine ko saktur chuan Ellison chu angen ta. Elaine hena chuan Nicole chuan ibial pa chu ichunga athalhe mai mo sum fai nga tina pedona ni hi alo tia. Elaine po chuan kati reng kha katan chut engma ui anei ngai lo kadu apiang min ti sak thina lom lo ti in a pasal chungchang azot vele ta ani i pasalin imamo apiang ati sak ve ngai chem ti in Nicole chuan ka pasalin mo ka pasal chut engma min ti sak ngai lem lo ati chuai ra ya. Elaine vek chuan ani mo chu tiang ta chua ani karin nem nang tin azot le a nei chu ka nei ve ngai maya Mahse hlui to lu tu ka achang chu nanung theilo thin tia Nicole na achan le chuan Elaine chu ater ta at mai chu tiang tin nge ti thei hei heta hi ni thok thowa I pasal chu hruaila I du zong tak chu in leitir ve mi aro lon podin pet chok tho ni lom ni alo ti vele a abial pa chung chang chu asoi me kan ti reng a hello. Nicole chuan khei ka pasal chu mi thatak na ni velawa chu ting chuan ti maila omzi om chung lawang engkim ke mai in ke in boy pui angai thin uber te metro te ka mang mai thin ati le chuan Elaine chuan pasal mak takani chu pasal da chuan anu pui te mamo zong chu anti saktur ni lom ni avamak ve pasal nei van doi hle mai ti in engpo ni se document chu kan ti file phot donem ni ti in room lama chuan anin zui pheile ta a. Ellison chuan Kevin le Elaine te chu kar lama chuan alo hroi phei ta le engkim ti fel ani to a tuna chun in ta anita hlim dewin hun mang ola him dewin in khaldon nia ti in anui vei vurvura eng tak chu thleng do ni mo. Elaine po chu ahlim vio mai anui vei hak renga. Kevin la chun engma Ellison te ruam man na chu hrehek lo Elaine chu han melin tiro le boi kar chu itanita kalang le ti chuan kalam pan chuan akai phei ta a tuna chun kar thar chu tesvel hun ta khonge in khalvel chinang miang ti pa chuan driver seat lam kong khar chu hon mai antuma a hon mai in chung lama tang chuan Nicole chuan lo hung thutin nui var chungin driver seat atang chuan alo chuak ta thut mai le. Kevin chu phuzok in atol hnung dora makti tak chuan aka chu atoi ta vut mai le. Ellison le Nicole tela chuan ti fu in ti faran chuan alo nei dun var zui. Elaine la chuan hrethiam heklo henula hi afel tak chutani karin dan chuan kan ina min ron da sak atumaniang alati da deu angai love ke mani in kanin khal ho theilom ti in chabi chu lak sak mai chu atum roka. Nicole chuan min lo hrethiam te khai ka thian chabi hi ka pe thei tlat lo mai che achan chu hi ka karania ti pa in Kevin chu ena kalome ka mangai ka be sei phak bak thil min pe ani ati ta dai mai. Elaine chu tal boita enga ka mangai ti mo he thili nge omzia ti in Kevin chu zotin a chu cha ti a Mahse Kevin chan ve ma chuan Nicole vek chu lo tong la in nie ishadi kalom enge thilom ji chu han choi ta che ka mangai tin Kevin chu a en taran mai chuta Kevin chu phulo fe chuan alo ton nai thuta englawania ati mek lai chuan Ellison chuan soi ta che ti in alo tur ve sek boka. Elaine la chuan enghe omzia henu hi enge ni ti in alo thindim na sato mai. Nicole la chu alo hoi cham na sato mai boxi chuta le Kevin chuan ba de unoi chuan ani hi kanupui ni anti chi mai chu. Elaine chuan enga kanupuya nupui nei lai moi lo ni inga tinge main engma min shil lo atita. Kevin ponti ngai na samai to lo tuya min chi chuan kadang lip lepanga maya min role ka sen vir verang tiang deuh khan he thil hi nge omzia eng fiam thunga ni ngai ti in Nicole chu achu chal taringot mai
Nicola chuan kamangai amain eng ma min pengai lova tuna hiting karman tawrutuk min petahi kavalom tak em ti in alomel please fel kwal thul elain chu asan asamai hi ikar ani azong lo kakarani hi khoi ka cha be min pero ti in Nicole chu amel room ven samai Kevin chu loin rol vela in elain nena chuan lo ngoi luk te hetili chu ka chingfel thai mayang ti in Alison nena chuan thil hri sol pal om ni in ka hria hemi kar hi chu elain ta na ka ti hi ania anti dek deka Alison la chuan chu ti mo kanu poita tur ti kha ni soisia ani hi inu pui chu ni boxi alo ti vele boxi Kevin tan chun sei tur awang ta akhabe chu noile nok nokin boi lo se thi mai te puisa ka khole anga ita tur chu adang kan leile mai donia ti in elain chu ne mantum vewa Mahse elain jong mi che pingling ve tak alo ni si kadu okong kolove he kar hi lom kadu tuna hian kadu lom ati ta phiar mai Nicole ero ngei om ang reng tak chuan alo nui ve songa Alison chu loin rot lein engpo ni se he kar hi karman to tak ania a maintain na po a hau tak ve dewa sar a maintain na tur zong hi ika ta chang hian ka charge ve kaniti lo sha ve shim la o alo lati ta deu chuti mek lai chu Nicole chuan anin nei jung bun chu phoin Kevin vom nan chuan a manga i melo lan to hau suang che ti in a chen zui tamak mai boxi Kevin chuan heting arunga thing mo kanin chendon ti asain ole ka credit card ta paisa ka man thei zong chu azau ta boka tuna chun ingma ka nei to lovani ti chuai rain elain lam chu ayana ti roboi ikal potang atita Mahse elain po alolom bi ko zong lo he kar hi ka du lom ka leng cheitia tuna paisa engma ka nei to lo itile shero kanin kar hi atop ngal engma nei inei to lo i ho sakna bak engma du ka nei hleinem min lo biak po tung reng suang che ti makin thinrim takin akal santanal nala tuna chun Kevin chuan aeng kim achan ta ama mangai ngoi tu Phatsanin tenum takin nuladang akop kuala anula kopla chuan asumbak alo du silo adu amna le nom sak du na chuan hero to zero a achan tirta a hoi talol mai Nicole ve thung ero ama Phatsan photo ni na dik tak chu hai langin lero hadam takin athena karman tawle changkang tak atharlak ala nei zui lero hadam takin ka tharnen chuan nunbul atan tharle theidon ta ani